I prvo si ljubavni došli video, danas kao što vidite, konačno je došlo vreme da snimam pitanja ili odgovori ili ti Q&A. Znači ja sam bio 3 nedelje na odmoru u Srbiji i svi videi koji su izlazili bili su snimani unapred i sad sam se zvanično vratio i sada ću nastaviti ja snimam videe. I Q&A sam odlučio da snimam sada 12. januara, a htio sam da ga snimam prvo 31. decembra, ali nisam stigao, tako da nema veze, danas konačno snimam Q&A, dugo očekivani video, tako da obavezno pre početka ovog videa bacim like, share i subscribe, a mi se bacimo na video. Ok, ljudi, kao što vidite, uzeo sam svoj telefon i na njemu ću čitati sva pitanja koje ste vi postavljali, tako da ajde. Ok, ljudi, kao što vidite, uzeo sam telefon i na njemu ću čitati pitanja, inače ako se pitate gdje su pitanja, ona su na mom Discord serveru, tako da ajde da krenemo. Prvo pitanje je, šta radiš najviše poslije ručka? Pa najviše poslije ručka uglavnom izmijem još nekih 2 sata na kompu, pošto ja inače ručam oko 7-8 malo kasnije šta da se radi. Nije mi to naravno i problem, tako da ili izmijem sa drugarima ili gledam YouTube, tako da to je to. Sljedeće pitanje je, da li si ikada imao djevojku? Jako zanimljivo pitanje, jesam imao djevojku i to sam imao letos. Treće pitanje je, da li voliš da igraš igrice sa drugarima ili da liveaš sam? Pa, ako si mislio da li volim da liveam sa drugarima ili sam, ovako volim ponekad i sa drugarima, a nekada volim da igram nešto sam. Naprimjer Euro Truck Simulator 2, uglavnom uvijek upalim Spotify i slušam, igram duge misije po 2 i nešto hiljade kilometara. To mi je realno uživancija kada nema nikog. Četvrto pitanje je, zašto ne snimaš duže videe? Pa pazite, ovako jako je teško održati pažnju, zato što ja inače kad snimam gaming videe, ja znam da oni baš nisu zanimljivi, ali treba se jednostavno održati pažnju. Ako bi snimao video od pola sata, koji je samo ovako gaming gdje ja sedim igram, to ne bi niko gledao, zašto bi realno bilo dosta. Mislim, gledali bi neki ljudi, ali opet, fore, trebate držati pažnju, fazon 20 minuta, ja videe snimam nekad i po 20 minuta i katujem ih na 15, ne katujem, uglavnom gledam da non stop pričam, ali prvi razlog i jedini razlog je zašto je teško održati pažnju. Peto pitanje je, da li ćeš snimati video koji traje do 1 sata, do 1 sat? Pa možda hoću nekad, vidjet ću sad, tipa ako budem snimao ne znam, neko putovanje i sve, to ću možda sve da stavim u jedan video ili ću samo napraviti serijal, vidjet ću, ali sad da li će biti, pa možda hoće biti, za sad realno nemam neke planove, za sad nemam planove, ali imam neke ideje koje bi trebao da snimim. Šesto pitanje je, do kad ostaješ u Srbiji? Ja sam se vratio nazad za Dansku 9. januara i da, opet ću idem za Srbiju ili za Uskrs ili za leto. Sedmo pitanje je, da li bi nastavio sa live-anjem? Pa, za sad trebao bih, zašto znam da bi to poboljšalo, ali je teško skupiti aktivnosti. Vi kada odete na odmor, ne možete da lavati i onda vam sva aktivnost ode i sve padne. Mislim, za sad ja sam odlučio da snimam više videa, zašto mi je to nekako bolje, ja osjećam da je tako bolje, ali ću možda raditi i po neki live, vidjet ćemo. Osmo pitanje je, kad će live? Pa vidjet ćemo, realno razmišljao sam da se vraćam, ali trenutno nema šta ja streamujem, htio sam da streamam Among Us, pa ništa nisam uradio od toga, vjerojatno ću stvarno krenuti da streamujem Among Us, ali vidjet ću i trebaju nam također i ljudi, tako da obavezno ako niste ušli, uđite na moj Discord server. Deveto pitanje je, ćeš snimati pirotehniku? Pa kad sam bio u Srbiji nisam imao neke sad zabavne petarde jake, mislim imao sam jake petarde, ali ne neke koje bi bile zanimljive za snimanje videa. Deseto pitanje je, planiraš snimati češće vlogove i videe, ali duže od 5 minuta, naprimjer, da, tako nešto. Pa sad planiram, ali fora ljudi moji, ja kad snimam tako neki vlog, jako je loše što ja samo snimam fazon 30 komada, ne snimam sve odjednom, a kad bi snimao sve odjednom videi bi trajali duže i to sam polako krenuo da radim, tako da od sad kad budem snimao nešto kameru, vjerojatno ću da snimam sve odjednom, ali naravno treba imati i memoriju, treba imati i sve, ali će vam tako video trajati duže i onda morate samo prebaciti jedan video, a ne više. 11. pitanje je, kako se zove onaj sajt sa free Steam accountima, 70game.net. 12. pitanje je, da li će opet biti live kada stiže do nekog broja subscribera? 100% hoće i to sam razmišljao da li da bude na 1100 ili na 2000, vjerojatno će biti na 2000 i pitanje je da li ću stići od 2000, nikad se ne zna, ja mogu samo odjednom da nestanem ili itd. U smislu da nestanem, mislim da mi samo obrišu kanal, nadam se da do toga neće doći. 13. pitanje je, zašto ne snimaš svaki dan? Pa,
ne snimam svaki dan, to jest ne izbacujem video svakoga dana, zašto je to onda teško. Ja ako bara radim bdjenja, to bi mi bilo teško, a ja ovako, znači radim da video izađe u svaka dva dana izlazi novi video. A i zašto to također radim? Zato što video ako izbacujete svaki dan ne mogu da stignu lepo da se probiju, ono neće se lepo uopšte probiti, mislim može, ali kao, najbolje da video bude tu 2-3 dana pa da onda izbacite novi. Pitanje je hoćeš snimati pirotehniku, pa na to pitanje smo već odgovorili. Pitanje je da li više već igraš Fortnite ili Roblox? Pa trenutno više igram Roblox zašto ima više igrica, a ovako Fortnite upalim ono ponekad igram Peace Control 1 na 1, možda ću igrati nekad i OG, vidjet ću. Ali za sad, ne znam, ono više igram Roblox. Pitanje je zašto sada ne snimaš toliko kad igraš sa nekim? Pa... fora je što dosta mojih drugara ne može uvijek da igra, a i oni koji mogu igraju samo na primjer neku drugu igricu i onda ja ne bi da snimam dva put isti video. Tako da mi uglavnom najbolje snimam gaming videe sam, ponekad snimim i sa drugarima. Zašto ja kad snimam sam onda znam moje vreme, ja to snimim u 20 minuta, ovako ako snimam neke ono kvalitetnije videe trebam da ubacim i njihov voice i sve itd. itd. 15. ili koje već pitanje, ne znam ni ja, je da li će sljedeće godine biti vlogmas, to se misli novu ovdje godinu, pa verovatno hoće ono. Ja ću da vidim ako budem mogu da izdržim, ako budem pitanje šta će biti do tada, ima puno, ima 12 mjeseci do ove godine, ali ja ću pokušati da radim vlogmas i nadam se da će sve biti ok i da ću ja naravno stići do što većeg broja subscribera, tako da za sad se to ne zna, ali sve ću javiti na mom Discord serveru. Sljedeće pitanje je gdje vidiš sebe za godinu dana na YouTube sceni? Ovo je jako dobro pitanje, znači jako dobro pitanje, pa sad ove godine, pošto ovo su sva pitanja iz 2025. Niko nije postavio 2026. jer sam ja zaključio taj kanal, znači pa vidim u ovoj godini sebi cilj mi je barem ako je moguće stignem do 10.000 subscribera, to mi je za sad cilj. Ono, do leta mi je cilj da stignem do 5.000, ali vidjet ćemo, sve zavisi kako budem rasao, vidjet ćemo naravno, nema nigde žurbe. Sljedeće pitanje je da li ćeš otkriti kako se prezivaš? Pa, naravno ako sad budem postao ono baš popularan, svakako će negdje moje prezime izaći, a do tad ne bih uopšte volio da neko zna kako se ja prezivam, kao to je moja lična stvar i da, to je to. Sljedeće pitanje je da li bi napravio svoj roleplay server, ali ne kao server. Pa kako misliš da li bi napravio RP server, a ne kao server? Ne razumijem pitanje, nema veze. I zadnje pitanje za ovaj video je da li ćeš bacati petarde za novu, a ako hoćeš kako ćeš, to je da li ćeš snimiti video kako ih bacaš. Pa, nova godina je bila još prije, ja kao što sam i rekao nisam imao neke zanimljive petarde da bi mogao da snimim video. Mislim, mogao sam snimati, to ne bi bilo baš zanimljivo. Također nisi imao ni lokaciju, mislim mogao se odem tamo negdje u šume njive, ali kao možda bi me neko smarao itd. itd. I ljudi moji, to je bilo to od ovog ovdje Q&A-a, hvala vam puno što ste odgledali ovaj video, obavezno bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekim od sljedećih. Poz!